Itu sih ya. Oh, itu. Talu boleh saya nanti. Pertama itu talu. Lagu itu mo. Utung. Lagu mo. Ya. Sakit-sakit merah itu terong ya.
Ujung baru Abel. Mane Saloy mo. Ini apa punya? Apa? Itu punya mana? Kalau nomor Pandi. Marilen. Marilen. Yang bisa kelurahan lagi mah lo selpa. Lo mau pandi ulit pelaku. Indara, Indara telo dari Temangalana. Dia kami dalam. Oi. Ayo, oi. 1 2 3 lagi. 1 2 3 1 2. 1 2 3 lagi. Mereka soccer. Bijo, jangan ngamuk kau. Yan ay pura-pura siya mandirang tawin na suta. Ay kalau mo, hindi mo kumita. Tapos mo na ito maaarap ko. Layak ya. Datang pangan awak dengan lala.
Dejan nakarang kilindo to pag kidiri. Bata. Weh, ya mo. Sino kami ito ang Para de menos me tuan Ya mo ko sa mi. Sama itu lo mi kinatami tentar tayo na. Balik-balik. Oke, tama mo ko ni Misha. Bulan sa kacala na. Susite na kamu suluk tomate. Ya. Anak-anak mayang. Ada. Bisa itu. Tante Maria. Ya, hadir. Nenek Elira. Hadir. Nenek Tani. Ada. Ya. Nenek Selin. Ada. Bati Nenek Nanti. Ada. Mereka. Tanya saya nanti. Ya, lampa perjalanan deh. Ya. Oh, mana sama. Yo, lagi buka kita api tirumin de terampak. Pengomante. Ada mati. Ya, hadir. Ada. Laku ke anak asing di kale. Jangan bawa di mana? Telepon suster, saya mereka. Demo. Ya, hadir. Nenek Hil, Ada. Talu. Nenek Serena, Jayapura Nadua, hadir kah? Oh, ada datang. Mama Butet, Pare-Pare, hadir. Sementara perjalanan. Kemarin kerja saya Ya, sebentar. Ya, mendewai. Papa Surya, we. Dua. Misa yan, anak-anak misa na Surya Solo. Kalau ya. Iya, dua, itu anu na. ya Papa Surya Nadua. Tata Lucy, hadir. Saya mau. Papa Hil, Nadua. Dan mereka mau butuh nih. Mama Kadasa Butet. Dua ya, Oh, salah. Ada terong. Ya, nanti Mama Butet bisa di perkoda ya. Memang begitu kalau orang tua itu lupa-lupa. Kalau bisa ya kerangan Pak. Yo. Saya si batu bukan kami deh. Bengke ucok dapat butet mana? Pahil dua. Papa Hil, dua. Ya ada. Daya. Mama Selena, Batu Kiki bisa. Sigit, Benatato, dua. Tejo, dua. Berkam tusan, Tejo. Oh, Batusan na naraga to. tusan yang ada itu. Oh, sementara yung may perjalanan. Hamil, dua. Ada. Tentu kamu utusan saya. Ya, hadir. Sementara perjalanan. Ibet kepararo. Ibet, bisa. Apa na sa pori ka naman ito? Ya. Oh iya, pwede yung kumain. Mama Agui, dua. Dari Tambunan. Dawan. Bisa. Leh, jalan. Indah. Bisa. Anugrah, Jami Jayapura. Bisa. Neraro. Kapa. Hadir. Oh, dia mulai ni na. Nenek Donda Jamirante. Anak Nenek Donda. Sabar. Ya, lampu perjalanan. Ya, mengerti gitu. Bati anak-anak tamu, tantu, lebih nila. Ya, dia mau ditelok. Anak-anak palon. Ya. Anak-anak guna. Surya Saladina. Bisa. Gargas sangkinan lo. Ito ulit ya tidak masalah daga kalau mau na. Saya kopi mendaftar.
Tak bisa pakai ke bilang oke. Tak bisa melapor. Ini mereka tabe kantela bating mesimang kantela Mario. Pak bisa. Kenapa putar pakai bang? Tarik dulu. Kamu. Kue tabe saya siman makan bunuh sari. Papa ayah pak nanti pas ketemuan. Yuk, sekitar perjalanan. Dokter Ambar di detek. Bisa dibuka ini alam-alam persiapan keluarga. Alam D persiapan keluarga. Nomor bisa dan otomatis. Nomor 2 nomor 17 nomor 15 sampai 16 dan mulai keluarga ini nanti nomor ini. Kada tu bertinggi lah tu mes pakar ini.
Lantang nomor tanggal bulan 6 sampai 37 anak-anak guna sampai terpondan. Lantang nomor 38 sampai 50 Nenahil Salah anak-anak petang. Lantang nomor 51 sampai 52 Nenaseni. Nomor 54 Nenekaro. Nomor 55 sampai 56 Bapak Ibu Sultan Ratu Danila. Yo sebenarnya teh ya tuh to mangangkaran ya tuh to laman tulu tidung oleh napa sedenasang si dado jerekan. Jadi ya tuh jerekan lah saya lihat terang pakai patang puluh misa jerekan. Nanti kau kirimkan pun. Yo murah saja. Satu jerekan itu 200.000. Kalau orang dari Papua itu murah.
Sisite makurang baca itu kata. Pasal pamit 5 dah. Nanti dibayar 5. Dari kata 65. Ya, parete. Dicoba 1. Yang pentingnya rampun dete. Lu tak mau masalah. Yang rampun dete, kamu masuk. Yo. Tegur kok di situ nanti. Di bukit. Tabe lah ko to perenge lah ko to maparenta lah ko ilan la 5 bebe lo que kubasa to siya na pero mana ano kane buta la megorong lami pasadian betelan terampak na pero kana nenehil la diala parepe lami pendetelan na terona na itu batu papa ayona gomberan tepo ayala tulak balakayan labi pasajan de telan terampak ato terona nene hil misa na terona nene selena misa oh pa kami terampak ato 5 teno ato di gara ya utama na yang naman kamu di suatu itu kajo napasamayangan ki pengantar waktu pastor tamanin po ito mga nada papaya na dayo pero mana papaya na parepe je pero mana nenehil ya to pero mana nenehil tulad jalan na Tamburoya sementara alam perjalanan to 40 tahun kita orang terang pagdako. Soalnya mate malalan na dako eh. Bato atiro ala dia la karurusan dia bayatelan. Ya. Ya, alang kima ta samboy te parepe. Bayatelan la dia la karurusan. Ya. Ayate la dia la tulak balakayan. Oke ya. Yate terwana na la pelesian. Oke. Ya, kan mo.
Kemelaman itu oma itu dah share kemini. Tara kana nyalangi si Pido, maya tetero bisa di nomor. Pilok. Nomor 2 Parepe. Yo, ya mga mata kailan ko pinampisalin na, taamo ni kilala tuto. Majang main. Lina dinto kido. Di sana patulak. Kuha asalan ini Pak penurun itu. Yo, tapi gereja pila. Nomor pira mana tadi? Paling apa kota bro? Tanta Maria. Nakapato na dalay po rin. Salah Pak. Tira mo na ba yun? Tamang talala. Ya, tamang lang. Tira mo na Tanta Maria. Benar ka? Kalau kecil sudah. Nenek Lira, berarti dia. Bersembilan. Ya, pero na nenek siya lipat dito lo, po barira lo. Nomor anak, pero na anak-anak nanti nomor kasera, nomor pira mo tu? 10 bola tu. Sebelum bisa anak-anak nanti. Dalam perjalanan tuh. Nes pemantai nomor 52. Empat terang na suster. Nenek Hill. Palu. Nomor Parepe na ya pa to do 3%. berarti kana sa kanal wala. Bunga, parepe. Bonga Parepe na Tamburoya. Kan ada mo yan. Mediata nomor Nana Selena dari Pura dari Pusara. Gondrong. Onde tolo. Tinaw na lugar. 14 tahun itu lo. Nomor pira terakhir ini? 16 tuh. Anu pula? 14. Yo, kita runa. Tino mana Mama Butet. Ya 17-18. Membantu misa. Woi, indah kamerang kambi tirang nama bute ya. Oh, losin no. Mana kesosir? Daru le. Nomor 20
Halo, Asir, dah dulu nomor itu. Ya, dapat kuasa bisa mana nomor itu. Pak Surya, Tante Lucy. Betul mana Lucy? Jangan menilai. Ya, nomor 20 lah. 20 lah. 20. Ya, 20. Dari mana Bapak Hil? Dah 2. Oh, belum. Nah, ini nomor yang jalan. 21. Oh, ya mantap lah. Ya. Dari mana Sigit? Dah 2. Ya, tidak sih, tidak dua. Nomor 23 24. Mana ada? 18 saya di sana. Baru Tejo. Itu kandung itu anak tahu kan tak ada bisa. 25. Tejo. 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 Mana? 25 26. Abel dah 2, mana dah? Mama Agui pan ko. Darulah. Abel sementara. Nomor 34. Anugrah. General. Loboko. 34. Solan Ronna. Merah solan Ronna lo ada. Merah Ronna nomor pira ada tau. Maka mah. Mantap. Merah solan Ronna. Bati anak Indo so bantu. Kami ini. Jangan pa. Jangan pasangan. Tapi kuasa. Potami. Nah, 3839 tadi Pak. Nomor 40. Surya Saladina. 40. Oh ya terayo. Terayo mang kamu di cek ini apa batal. Oh. Lalu ke Surya ke. Nanti Bapak Evan tak besar. 40. Benar Pak? Nomor 1 tuh. Nampak satu teh. Bapak Evan. Itu ore dia. Satu. 40 teraya. Anak-anak raya anak batu. Oh, dia terayo. Angka mana di Sinapi. Solak, ya. Kasih bayar atau negara lang tuh. Itu dapat ya sambalan nih. Sambal. Ya tinde terong alalan nara, ya tinde terong irang ini. Nomor misa, nomor 2 tinde perete. Nomor 3 to terong na teh, deh. Ya nomor 3 teh, deh. Pilih siapa tuh ya? Nah, tanya. Ya, nomor 5. Itu nomor apa? Tak ada bisa yang nomor itu. Apa? 5 pendenas gitu ya? Siapa satu bisa? Kotak pula. Tulang belakang, kerukusan, perepe.
Serbau. Ayo. La di Popenggaroto ini ada kaladona sangka layu dan palelean. La di Popelese inde sangka Menggaroto tongkonan butuh lantena lili padang rintiro padang lambatena lili patang penenya bisa abana tuh ladi panata inde tongkonan popong kikomi salama atau baru lako batang ari kaleta situru pasakena puang atau tumampara rata iko tabe inde ki padolo lamban siman inde ki bunga tongkon tabe langan masalialang siman makam budosane angga toperan diarak ulawan dada sangka tope sapu bokok berisan daparan kayu-kayu tu manda asuleng karakna bintin koli kalentekna dau banga silekna dau panito sangkalam makna torron to parenge tungkasanganna to parenge to dolo patulang parandangan lambetena lili kaparengesan tiro padang siman minto to parenge lalili na patang penanian sisola minto sangayol kalambak na baru barana tabe langan suleng karadana to dipogan lang rapa na tondok to dipokombang kaluak na tepang leon to maaparenta tungkasangan na randu kudami madona landa atama telili na kelurahan tongkonan baseh Pak Lurah nek kapala sholat itu usang ayo kalambak na baru barana na siman nanggana toperan diara ulawan na lumu maseropin dan sangka amabasebana tuang pastor Menggaroto paroki Kristus Iman Agung Abadi Sanggala Menggaroto stasi Santo Pitus Kapak Ibu Pendeta Bapak Pendeta Majelis Gereja Pak Imam Pak Ustaz mintu komi PTOA luku ki PKTB ki Pesimandu anggana mintu Pak Ranwanan Sorana Sanga lain na telepongan tondo kola jumpa na jomay Pak Banalin ba kumua dolo jomay ladi pasulang na di pasikaden de edio nati ada na mga rampun dong sangka na mapalikong na pusonda na mali ina pusele na kaborok anak kanadalian ini daw ito tumanda apa menulu matampu tutumpa minta dumatalo apalagi karontok mo tiada na mga rampun dong si turu upatiran sangka na inde tola tatongkon ni aloleko na lanti alo tapatulako na dolo yung itola di garonto tapo may garonto ilan sangat na puang atau tumampata ang gato kumompong ta tiro lumbang ilan mungkin akan katuanta Yamato nakunita rapat ta pelaku patunduan tanah sambayan lan sangat nambe na anak na penamasalo amin obuang matua ambek tomak kuasa siapa tontongan ikana sai kumua kamu mau tusupu makuasa sundun kaborok sia diumasi mereka obuang lantai terampak kamasusan bila nende do nenek batu induk tu ini tambahin malam lagi masuk nasang apa patok kan ni mak kurus semangat diolo manak bimi belana ni bukan muka om kan ite lalu mailo nalantet tu ya te buang Allah di paran rumah te agan ada tutu temo rumah tontong kami
menjorin lau sisalan ite may tom itu di pasanan lopana atai dan lopan na karangisya pana atai lako situ dalam pak puriam ni kumuan na tanda na te may patuan niya te di pupaling kamelo na pupanaman ni Toma Rapu tondok siya mintu tam mintu rampo tongkon lantai natin mintu na daw puang kilap pala pampasake mamurut tomi kumuan na dadi marampa si turu lalampa puriam ni siya si turu rencana na Toma Rapu sa kami tomi masalanasan o buangatan ni katalingan miti pangandoki si Toma Rapu sumanga aki bilang nakipakendek mati Allah malabi ini umpat iti puang kipunga Yesu tutuo siya maparentas so kaman na pinamasallo tutay mo sa tontong sa lako na amin lansangan lang din na pinamasallo amin boga kadang ki lante luma ba tongkonan inde tongkonan popongo tongkonan na tekem basi sola indok bantuk tu dalam bi mak panda di bolo kumua lamedan kaninde kami masola dua latunan nang kaninde kami siap para lambak lau sumbungan pudukna si bayu-bayu lam telepongan tondoko to si taranaga temei sangka na tongkonan esungan pak kalanduan si kambi ada amanda di pak apaili tutun di pak kutanai ki bunga ama ulel yang tikwa tabe eti kayo bokoki siman kanan kairingki tabe anggan na temanda adaw masalyalang tututun daw makam buno sane daw panito disembang solalanda asiayoka manda suleng karara na bintin kolikan lentekina anggan na paapailian na tetondo ko paapikutanan na tepeli kuan lembang todi pak apai leilangan todi pak kutanai reke kebet dan ni ada kalan dona sangka lai budan dan palelian ada rampe matampu sangka kabotuan kula di pak apai lei kebet dan ni ada kadelekan kula tu manda asuleng karadana binting kolikan lentekna daw panito disembang maka lima mintu uto parenge elan bilik na patang apinenya misa bana buntao tungkasangan na angga na mintu kaya ngamadan dan bintoin maaparan-paran angga to di pokayu kalandona tondo to di polamba apaunganan siman anggana temai to di pogallang rapana tondo to di pokom bakalua na te pangaleon Tuma parenta tungkasangan na randu kudomay madona landa tama telepongan todo si mananggan na to di gente to patutungan dia lako ba nalimbang to patikangan masulo-sulo lako pinto tuan lipo ang ganda to di mumutengkin to di turo tangba di may puang atau tumang pararata tuang pastor prodiakon pengantar solaminto usang situyana tua pendeta majelis gereja pak imam pak ustaz solaminto usang ngayokana anggana tomanarang urong potondo ketol sapan pintu sianan angga totang budai mama totang budai matindo keden yang mangiri ibarat paturan-turan landidik na Nusantara
Indonesia Tungkasagana, Bapak anggota Kesatuan TNI, Bapak anggota Kesatuan Polri. Anggana tosi kambi ipapatuina, tosi iko panoto batang, tom belu ate may kamalarangan, tosi laban ng kapesanan. Tuan Guru Sola Nasib. Angganito tonimbong tarbaketarang pangamasangka totasi kita mate luma bakalonaran maal lototemo. Dia na ada di rundunan pulau dari tete Malawangan ada na mga rampun tedong sangka na makpalimbong utama te tarang pangamaan lototemo. Iya mo temaing lana po sonda na manik lana po selena kaborok. Jomay anak anadadian bongso na kenakan angga sila ito marak na polo kay di na inde daw Indo Oceanian igito. Rara amasokan na tongkonan buntu rara amasokan na inde tongkonan po-pongo. Tula dilambi ipatiran sangka na la di DTE. Ano po na ibambangi lamay gereja. Padi ko dolo jomay laki panata inde kami masola doa dia ada na mga rampun tedong lantai na lilik telepongan tondo kalilik na patapin niya bisa ababa na bunta utong kasangan na kumua latero memasekan laku batang di kareta solana sama kalima na langampu titanan talu tirindu batu dalikan kumua indera kani tali-tali banduk indera kani songko peladaran